Kadokawe kachinghon kat news ke langarat do ana bang pabang pia pansitami pinya daba birta long pen kardom nang pajarik lo kardom tangte pinya daba birta le arjuik tha non malom dipurong zopia long tomon lang nusi nang jabom lo aron re pen ending kapathu asai si rong sopiang bong unplup lo laso asaya long pen nang an vidipia tumta kachirap don dopusi akoi klang এটা কি হয়েছে ও এটা কি হয়েছে এটা কি হয়েছে কি হয়েছে এই কি হয়েছে Dipurong sopiang bong kiun plup aron re kapathua saya long santipara VDP dunmai pu jongjong ta kachirap dodun beklupu kiklang penajong rong sopiara tatum mangpuprong Police Administration pen kilang keja ing tangkringa bong tame kosong si anukana berke aron re asai klem rong lumapusi cerok tok ada datum pen mangpuprong si kacengki pateplo Kacini dona tengke komatni ing tia sangho pa bangpu bangso aron ria saya long kacirap dun ing tangkring puta ajudun long ending ini apa বিজেপি ভাইস প্রেসিডেন্ট হয় না হ্যাঁ না হয় আমার তো কেতিয়া পৰা চলি আছে আজি পৰা কালি পৰা মানে আৰম্ভ কৰিছিল কোনে পাৰমিশন কোনে দিছে এটা ইনকিটা কোন ইনকি ডেক্ৰেটৰ ইনকি হ্যাঁ ডেক্ৰেটৰ ইনকি কি ইনকি ডেক্ৰেটৰ ইনকি পুলিশ জড়িত আছে না জানো হ্যাঁ সঁচা কথাটো কোৱা না জানো একো না জানো হ্যাঁ ক'ত ঘৰ ক'ত তোমাৰ মোৰ ঘৰ ইয়াতে মুকুতা কি নাম তোমাৰ গুড্ডু হ্যাঁ গুড্ডু ওপৰলৈ চোৱা গুড্ডু গুড্ডু আসল নামটো কি গুড্ডু হ্যাঁ আসল নামটো কি গুড্ডু আব্দুল গুড্ডু আব্দুল কি আব্দুল গুড্ডু আব্দুল গুড্ডু ক'ত ঘৰ ক'ত ঘৰটো আছে মেনেজাৰ নেকি আপুনি ঘৰ ক'ত ঘৰ ইয়াতে আছে ঘৰ ক'ত ঘৰ ইয়াতে পাৰ ক'ত পলাইছে ক'ত ক'ত পলাইছে ঐ কিয় পলাইছে Singhasan constituency ka parlo longnit bopong tok biarong along pai ni phaing kora player ni APHRC mass joining lapen women wing ka parjap abirta nangle Sonsing Hanse pen katari ponamaya long don krepo BJP Congress lapen independent atom APHRC asong along chingbe dunsi APHRC amei phu jai kathar pen japon linsi dengpon lo non tu cerap dan jipu ni ninghang penggibang lu ne kongres nata lata puta ceram bom hes tame non ke ku khai kacing hon thuge punasi ak long non lap he lamang ke so posi non ang hitum tame busi ceram pu ya lu non ceram ni kan gibang lu kongres non situ tu dun bom ne nang ke tam ta election non ta he tame sinon ra APHRC to mai ke kan ta mission tu dak sini bisa kunawang ri lu bang SPRC long neli bang jui lo so ki bang jui a thei ko pilo neli ke SPRC ke rat det inut ke reng bong chokche kado ka ve rat ta reng nai chi song pet arat do an ke pusi neli punat wang lo la si punat chi song nun det pusi neli bang jui lo BJP ke non kan pho ke kan pho la bang ke la tum dak Karbeng long konsir long ke la tum ke dobom la sitame neli ke anta dodunu nelo busin neli bang jui lo na sinon SPRC long non chirap dun lo Rasong si bopong tok bi polling station women wing aro sitame parjap ponthu Laso amaya long 60 duraja kong kosong si ke or thip jima alam je thanche mumpon Mayalong APHRC TRP Legal Cell Samson Terong Dihen Dembang Rajen Timong Dipu LACA Meipu Anparta Singhason CC Klembang Pubang Piatum Cetong Don
Don Po lapen hala akaprek an ke BJP hasil BJP pe Don Po Don Great Rock body Don Great Rock ane Don Crazy ke BJP le pini na tu adon bang anut kali hello lapen pini ni tum women wing association kiko committee dah bang form lo selam det lo seng det lo dak rong bang wo phong tok bi polling station area ma hello tang de sala mo berong pitung pirang ke mai pasine jong si re-election doon pute hala high court ta nil tuma case entertain te de jile lo si ke tok du ko ke lage jok lening ji pute hala tum si ke pamang hu tum lo lage lo aron pe tek tenang pute hala tum ning je tar bare la pu yo nil di tung aron ka pe tek kang tum pon ni tung la ho kalam si ning je bompo la pen case leke high lo te la ke re-election to ke do vek po lage allo long si do ko kan par ke ko anji puna lang yo long live tribal unity long live tribal unity long live FPHLC long live 62 long live Langper constituency ka parlo bokolia long adon kaprek ahem ki huttangalang tengalong tarpang thektar dam lokamat lakni sosia tangka bang hini bang ki thomatum chopang lim data berta kat news ase malong berta nang pale non kachari bom BJP sarkar ke kachupang ni masai claim klepu rat amaya long ke hang kasar lang apora hotsi langper constituency lang sumepi block along inut aparok pi ke japan MGN REGA Surihinira Inkoi Pen Surihinira Inkoraisi Dihena Ninkana Farman Pen Bokolia Ward number 12 Lokido Debo Togbi O Kapang Ringalang Tingalong Tarpang Tektar Dam Lokamat Lakni Sosia Tangka Jopang Limden La Soputak Usuka Song Pen Batai Pin Pura Lokapajara Pianta Karabiang Long Autonomous Council Pen Tangnat Asai Kideng Kavedeta Jok Usuka Bokolia Regional Committee Atum Ningkang Samse Cipakla Lapen ki wangjia ni kachupang 5 putha katisong deng ponji puta alang ni tompen ningje pontu committee pen dak langsung mipi block long na humri lo dak nang humri nang ko kala son honi tum apong pinpura lo pajir elo farm pona lo aputa la so farm pona putha ka pon tum pinpura lo penak an pipa jir lo dak block long setami thangna tabe tum thangna solution long le sini tum angko DRDA office long pilang DRDA council long pilo dak to thangna action ka be NAC ni tum guwahati da anda PNRD long ana people damlo PNRD men pidam pen hadak notice nang le eta dak video tum long dak block long notice nang le eta thang not action and thang na solution mang be copy lo lagai bujai dam ke zero tolerance pul hanoma BJP sarkar tum ganing ge lasini tum chuning ri lo ake hai Dr. Tuluram rong hang pani tum chuning ri lo prap jin bela so puthak lang chari dun de pulo teni tum Bukla Regional Committee usuka pen so dak ati song pani tum padoji Bukulia suka aro hin pen lang sumi pi block ke parlo community fishery aputhak apoi lu pi kita lang sumi pi block video jei atum amithang akam jiklem ke det ke mahumi melo athenil tum Guwahati PNRD office long ta lo pi damel hodak penta lo nang pali alo lasi Karbiang long autonomous ke sari akai Dr. Tuliram hang lang ding poma lasi ni tum main kucuni ram ke Dr. Tuliram hang aphan Prab jin pen blok asai ki tum ada yanangi lapen blok asai ki tum mare langsung mipi blok atum ji video tum prab jin pen community pusari aputhak inquiry ningi kali pola teni tum usuka hin pen so dak pen jisong panji normalam so para phan birta mo ington exana আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Madam, aprangsi kado kowe Karbiang long ada tuhan isi pirta keme dimen long sonin jai lapen el sabto nilang mari tuhan na juniri bangla pulo nili asabto kulat cingku adim kulat amen ke ingjai hotel masinali tung phan isi hini birta keme do harso birta bangke number 1 bangke truck driver tuman ans tame
anam made ador kijun pensi ok anstami pachopon lok ador lake ok an pensi bharusi ajat ole tuisam bharusi pensi chopon lok lapen ala driver pustami just the mid RC number bansa tikang nam pol pen kopi bus driver kopi auto mehentem da amen tikang nam pol pen te bharusi ok anstami chopon lok lapen at ke chopon lok ji athang abangala lo ka ok doji lang ok doji ore lang ok ka ok ek ok ore karbihan an kopi ma ke choke la bangke dolablo suppose karnu bahaji kalangdang kang moy henten labane dolablo nang humri ikha lapen ako nang system nang visit ikha kardong Dihena mopit puthot birta long wang thuik long Dipu Kapra Sahemalong Thelangarni All Assam Employee Associations Karbiang Long aro astonga kimi klempang pumang piatum semi kitenga birta nangle Kapta long non kidobo makong chunbang Robinson Hansia Phansi akimi keseng All Assam Employee Associations Karbiang Long aro along tame kong chunbang ingbai ponlo lapen mei puar puke Rahul Amina Phansi ingbai pon Kedam tang aru ni phai nar kep arni den gawalong kido ningkan hini pen asek amai pia long si All Assam Employee Associations Karbiang Long aro seng pon hala sahut kang wai mai phu kong chen bang pen dang lok akapre klem bang pu bang pi don apanta pai pai ni phai engkora pli arni si seme padek pon alang ni tuma phang Dipu Court a lawyer Robinson Hanse pensi seme padek pon Perang kiatum pen cingki cethan bo mahut mepu Rahul Amin pen kapachini ponke Karbiang Long hawarang bong kapiklang ajak sekolah long jali osomar apai kijong hekajok kapabede jiapan amen klang Boy pit dahala so hawar lasu skul akinang sot kuama latalangji lapen lahai katuk kavyasai ke CEM kamatha tengpo Halapo Karbiang Long employee atum Kelong Nangji Hill Allowances ke pelong aphan Assam Secretariat Office along kenang sot along heguita palit hailo Montanon ningkan isira e beng anu sita sai chonchela lasi non ke senga song pen la hehuya kisung anparta thom ke prake thom gowal mena sai kamalong ke phonanga kisung aparmanta te song pon popota akimi kong chunbang Probin Hanse pen therakya thengno ningje 2010 April Siklo pen Karbiang Long Primary Teacher Association General Secretary ini pan akun nambak mama lapen bangbom bom nananta 2022 ta dola apen nanta dobam lang noni kan thom stame chu kedamtang me 8 tarik ani demgong high secondary long nili pan podoham karmosari porikhot Difu District Committee pen pan General Secretary akun nambak sudah senoni li bang ke Karbiang Long Primary Teachers Association ka General Secretary to podoham karmosari porikhot Difu District lapen Nadapa General Secretary to kasi langdam lo dak nitum kapta lo mang ke only primary isi subject association teacher ang problem to normal ke Karbiang Long 33 enhanced jadi transfer department to high campaign claim ke dam problem mo kha dupik kasi high ke patun donji council along jingwai jingsai donji la pen step domain atum long high problem ke patun ji phan non makaki milang boy pesentame abare mulkolamin do advisor tundo vice president tundo executive tundo light men bidi sore NPC ti bangji lang bangke nitum nili general secretary hoi pen asum se mangpon podoham কৰ্মচাৰী পৰিষদ লাঞ্চ আছে পাংতাংপনা আজি ডিফু জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ নৱনিৰ্বাচিত কাৰ্যনিৰ্বাহক কমিটিখনে শপত গ্ৰহণ কৰে আৰু শপত গ্ৰহণ বাক্য পাঠ কৰে আমাৰ ডিফু কোৰ্টৰ অধিবক্তা ৰবিনসন হাংছে মহোদয়ে জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ যোৱা মে মাহৰ 8 তাৰিখৰ দিনাখন দেনগাঁও হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত আমাৰ 38 সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনখন সম্পন্ন হৈ যায় উক্ত অধিৱেশনে এই নতুন কাৰ্যনিৰ্বাহক কমিটিখন গঠন কৰে এই কাৰ্যনিৰ্বাহক কমিটিৰ আমাৰ সভাপতি হিচাপে পুনৰ কৰ্মচাৰী সমাজখনে
মোৰ ওপৰত দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে আৰু আমাৰ কাপ্তাৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰবীণ হানছে ডাঙৰীয়াক জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰে। সেয়েহে আজি আমাৰ এই সমিতিখনক শপত বাক্য পাঠ কৰে আৰু আমি শপত বাক্য পাঠ কৰোঁ। লগে লগে আজিৰ পিছত আমাৰ নতুন কমিটি কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰি পৰিষদৰ যাৱতীয় কাম কাজ কৰাৰ কাৰণে আমি দায়িত্বভাৰ অৰ্পণ কৰি অহা ২৬ তাৰিখৰ দিনাখন আমাৰ ১৫গৰাকী প্ৰতিনিধি সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ ৩৭ সংখ্যক অধিৱেশন ২৭-২৮ আগষ্টত শিলচৰ চহৰত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰ বাবে আমি যাবলৈকে সাজু হৈছোঁ। ২৬ তাৰিখৰ দিনাখন আমাৰ ডিফুৰ পৰা প্ৰতিনিধিসকল ৰাওনা হ'ব আৰু ২৭ তাৰিখে ৰাতিপুৱাই গৈ শিলচৰ চহৰ পাবগৈ আৰু সেই সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনত আমাৰ জিলাখনৰ পৰা আমি বহুখিনি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আজিৰ সদনে সেইখিনি আপোনাৰ পাছ কৰিব, তাৰপিছতে আমি তাত উপস্থাপন কৰিম। Dator police station ka parlo pai nipain kora ke thom arni rongmi rongphar arongalong sininga miki klo pena jok hem humsir kep la pen inut aringa huki soduna birta nangle rongmi rongphar arongalong don thom kep ahem tundo labang song bong pen hum sir kep ahem sininga me light apo talong keklo amat henodun laplo pusi birta nangle sininga me keklo pen don sir kep ahem ahum ka henodun penan parta tv mobile solar meter box la pen transformer pen chenglok ka henodun ason do ulo pusi birta longdon lapen halapu diring kro lapen kaham rong par piasopo jacob kro phan sininga me ke ropen benang anarenga ho solo lasi aringa huki so phan local mesi mate karbiang no autonomous council em richard toby pen se kelang hem an katipon ja phan kerap kapajir ja phan mekri meklang pen katuning ri pado soy baje apolo soy baje apolo kopi ko sol pen site kero ilo kero mane jo lo dak hem arvelia ret polo yo la sorry jing kati dudun pa mati tatlo po ya ke sar yo amat pangjak phit lo po ya le yo Taklah bang so lang lipan panjar pitpen la puson thanda cipute ke dari dalam cipute ke dari dalam manghu elo kopi polo ma kopi pablo ma pu hangara lan chalo tangka ke chu yun gen te chu ma chu che chu nonan bang kene ane om ni ke la pu cholo po ya le da ba ko ga ho da be pin lo po ya le ni tu matha nang dal po ani de tangka la lang li panคนนั้นนี่สี่ที่แล้วในฮอสตาร์ฟปอนลงมาปอนไปละละมันก็ปอนไปละตั้งแต่ละนั่งเลยตุ้มฮอสตาร์ฟปอนยี่พันคนมาในกิจที่ดิ่งพันจุนิรีมานั่งรับทับปุ๊บนั่งรับaran dala musi saratum ko sonte ka jin sopan ima pon chalo saratum la he tuning ri tung du la local embassy local embassy ka Richard Toby mari charto bi phan pena ko ni le ka ni men nang je than na je rong mi rong pharong bhim ham se ko ta ni li hello pen ka ke sara anim pena tin ki bom pen ka independent paneli sing non lok ka non cm man pin anon ni ge an le ye man pin lo ye man pin lo atau nali dah hidulah itu lah saudara abang amen tu Yakub Kro lalang lipan hasutara pon ni pu pan prabjin benar apa sonte oi nang rapa sonte me par polo an parta kumati ningke me pen kerap jia ningke hang abang do pulote Jacob Kro chor nirmola hanse pie account number 742201004232 IFC code UTBI 0 RRAG bialong kahumri jia phan pachini anparta light a transformer ki mi kapang ni thu jia phanta karbiang no autonomous council em Richard Tobia phan romi rong phar arada tompen kachuning ri paduponthu
Penya biarta bangke lapang si kang ton iklong.